Empresário Bulale nasce LDA, halo encontro chefe Estado com o projeto de desenvolvimento. Sorumutu realiza o Palácio Presidencial, sexta-feira, lançando o recém ida fulan agosto tinangne. Presidente da empresa Bulale nasce LDA, Joseph Albader informa. Sorumutu ida colheu com o projeto hospital militar aeronomos industrial. Nonia parte contente, tambatinang Bulale nasce LDA, bela hahu ona construção do projeto hirakne. Discussion with the great leader and we discussed some of your development projects like the airport, hospital, housing, the refinery and other all industry and so on, and we hope by the end of the year we get ready your country and our side to start construction and start big development projects going, and we are so happy to be here. We received courtesy, we received enthusiasm and support, and we are very thankful for that. Reportagem febriana do Santo Celestina Fala Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Horta. Atu atena informação atual diagliu kita halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário no file botão ba media sosial Horta.